Iyi ni radiyo agasaro kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abacururiza mu mujyi wa Kigali baravuga ko shampiyona y'isi y'amagare yabungukiye. Ibintu byose bimeze neza pe, urukuri amafaranga ari kwiyongera, n'abanyarwanda bandi bakoraga batabonye konji babonye umwanya wo kuza gutembera mu mujyi bakanaduhahira. Ibintu rwose bimeze neza. Firdausi Mbabazi ucururiza muri quartier commercial Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje ko byivanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe. Kujya mu rukiko ni uburenganzira bwa buri gihugu, no kuruvamo nabwo ni ubundi burenganzira bwa buri gihugu, ko ruriya rukiko rushingiye ku byo bita traité, amasezerano mpuzamahanga ya Roma. Ni ukuvuga rero ko uburenganzira bwo kujyamo igihugu gifite kinagira n'uburenganzira bwo kuruvamo ku mpamvu zarwo, bwabikorera hamwe rero cyangwa ku giti cyacyo ntacyo bihindura. Ernest Sagaga ugeze kuba umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi. Uwahoze ari perezida wa Malawi Peter Mutharika aragaragara nk'uwatsinze amatora yabaye ku cyumweru gishize afite amajwi arenga 56%. Ikaze mu makuru y'agasaro kaburaga. Agasaro kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho n'umugenzi wacu Liliane Gaju. Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje ko byivanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe. Mu itangazo ryasohowe n'ibi bihugu biyobowe n'igisirikare bavuze ko uru rukiko ari igikoresho cy'akarengane gishingiye ku bukoloni bushya kandi ko batazongera kwemera ububasha bwarwo. Bavuze ko rugamije guhana ibihugu bikennye rutita ku byaha bikomeye. Ibi bihugu byavuze ko bigiye gushyiraho uburyo bwabyo bw'imbere mu gihugu bwo kubaka amahoro n'ubutabera. Ibi bije mu gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nawe yigeze kunenga ICC ayishinja ubusumbane bushingiye ku gushinja cyane Abanyafurika. ICC ntiragira icyo ivuga ku cyemezo cy'ibi bihugu bifitanye umubano mwiza n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin uri ku mpapuro zo gufatwa n'uru rukiko. Uwahoze ari perezida wa Malawi Peter Mutharika aragaragara nk'uwatsinze amatora yabaye ku cyumweru gishize afite amajwi arenga 56%. Televiziyo yigenga Times TV yatangaje ibyavuye mu majwi ku wa kabiri, naho komisiyo y'amatora y'igihugu igaragaza ku mugaragaro ko Mutharika afite umwanya munini imbere ya perezida uriho Lazarus Chakwera. Muri Kameruni, umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International wasabye ko hafungurwa ku kanya abantu 36 b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya MRC bamaze imyaka 5 bafunzwe bazira kwigaragambya mu mahoro barwanya Perezida Paul Biya. Abo bose bakatiwe hagati y'umwaka 1 n'7 mu 2019 ku byaha byo kwigomeka no gushaka guteza imvururu. Amnesty International ivuga ko ari ugufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko no ku mpamvu za politiki. Ibi bibaye mu gihe imyiteguro y'amatora ya perezida ikomeje gufata indi ntera, kandi mu kwezi gushize abandi 54 bo muri MRC barafashwe ubwo kandidatire ya Maurice Kamto itakirwaga. Nubwo nyuma barekuwe by'agateganyo, byagaragaje uburyo urubuga rwa politiki rurushaho gufungwa. Loni nayo yagaragaje impungenge ku bwisanzure bw'abatora. Imirimbanyi y'umunyamisiri ufite n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza Alaa Abdel Fattah yafunguwe kuri uyu wa kabiri nyuma y'uko Perezida Abdel Fattah al-Sisi amubabariye hamwe n'abandi 5. Afite imyaka 43, azwi cyane nk'imfungwa ya politiki ikomeye mu Misiri kubera activisme ye, aho yamaze imyaka myinshi afungwa kenshi. Yabaye ikimenyetso cy'abanenga ubutegetsi bwa Perezida Sisi, kandi gufungwa kwe kw'igihe kirekire no kwicisha inzara yakunze gukora byatumye haba ubusabe mpuzamahanga bwo kumurekura. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye ubuyobozi bw'isi ko igihe kigeze cyo guhagarika igeragezwa ryapfubye ry'imipaka ifunguye. Mu ijambo rye i New York mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, Trump yashinje Loni gutiza umurinda bimukira muri gahunda yo kwigarurira ibihugu by'uburengerazuba. Yibasiye cyane Uburayi, avuga ko buri mu bibazo bikomeye kubera bimukira kandi ko gukomeza kugura gazi iva mu Burusiya biteye isoni. Ku mihindagurikire y'ibihe,
Trump yayise uburiganya bukomeye kurusha ubundi bwose, anongera kuvuga ko amaze kurangiza intambara 7 kuva agarutse muri White House, muri yo harimo iyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Ukraine zatangaje ko zateye ibigo 2 bitunganya peteroli mu Burusiya biri mu turere twa Bryansk na Samara. Mu karere ka Samara bavuze ko bahageze ku ruganda ruvanga amavuta y'ingenzi ajyanwa hanze. Ibi byose byatangajwe n'ubuyobozi bw'ingabo kuri Telegram kuwa kabiri. Urakoze Liliane Gaju Amasaro Kaburaga ivugira Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger byatangaje ko byivanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe. Mu itangazo ryasohowe n'ibi bihugu biyobowe n'igisirikare bavuze ko uru rukiko ari igikoresho cy'akarengane gishingiye ku bukoloni bushya kandi ko batazongera kwemera ububasha bwarwo. I Buruseli mu Bubiligi ku murongo wa telefone ndi kumwe na Ernest Sagaga bugeze kuba umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane Venuste. None iyo ibihugu bitatu byiyongera ku bindi byabikoze mbere, ariko ibihugu bitatu bibikoreye rimwe bikava muri uru rukiko, mwebwe mu bisobanura mute? Kujya mu rukiko ni uburenganzira bwa buri gihugu, no kuruvamo nabwo ni ubundi burenganzira bwa buri gihugu, kuko rukiko rushingiye ku byo bita traité, amasezerano mpuzamahanga ya Roma. Ni ukuvuga rero ko uburenganzira bwo kujyamo buri gihugu gifite kinagira n'uburenganzira bwo kuruvamo ku mpamvu zarwo, babikorera hamwe rero cyangwa igihugu ku giti cyacyo ntacyo bihindura. Kuva mu rukiko bisaba iki, bigenda gute? Ni itangazo rishyirwa hanze bikaba birangiye igihugu kikaba kivuyemo? Ubundi igihugu gishaka kuva mu rukiko cyandikira umunyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Nations Unies. Nuvuga ko aricyo kintu cya mbere kigomba gukorwa. Icyo gihe kikavuga nyine ko kifuza kuva mu rukiko, kwivana kuri ariya masezerano yashyizeho urukiko. Kuva icyo gihe rero, kuva igihe urwo rwandiko cyangwa iryo tangazo rimenyekaniye, ubundi hagomba gushira umwaka mbere y'uko icyo gihugu noneho kiva burundu mu rukiko, cyangwa se bishobora kurenga n'umwaka iyo igihugu cyabisabye aricyo cyagenye icyo gihe kindi. Igihe giteganyijwe n'umwaka, ariko ushobora kurenga mu gihe igihugu cyabisabye ariko kibishaka. Ariko nta ngingo ibaho yabuza ushaka kuva muri urwo rukiko kuruvamo? Nta ngingo yabuza ushaka kuva mu rukiko kuruvamo, kubera ko nyine nk'uko nabivuze, kurujyamo n'ubushake bw'igihugu no kuruvamo nabwo n'ubundi bushake bw'igihugu. Gusa icyo umuntu yavuga ni uko n'iyo igihugu cyaba kivuye mu rukiko hari ibintu bidahinduka. Tuvuge igihugu kiramutse kivuye mu rukiko, ariko hari ibikorwa byatangijwe n'urukiko muri icyo gihugu cyangwa se bireba icyo gihugu kiba gifite inshingano yo gukomeza gukorana, yo guha ubufasha cyangwa kugira ubufatanye n'urwo rukiko mu gihe cyose ibyo bikorwa bikiriho. Mu gihe rero ibyo bihugu byaba bivuye mu rukiko, hari ibintu byatangijwe, tuvuge nk'amaperereza, ayo maperereza arakomeza, kandi icyo gihugu kiruvuyemo kiba gifite inshingano yo gukomeza gukorana n'urukiko mpaka ayo maperereza arangije. Mu ngingo batanze basobanura impamvu bavuye muri urwo rukiko, baravuga ko uru rukiko rusa naho rwabaye igikoresho cy'akarengane gishingiye ku bukoloni bushya. Uru rukiko warubereye umuvugizi, iyi ngingo batanze irahagije? Urabizi Venuste, havugwa byinshi, ariko nk'uko bivuze ngera umuvugizi w'urukiko, imikorere yarwo ndayizi, ariko noneho nta nubwo ari sinibanga, kuko ibikorwa urukiko rukora bijya hanze. Habaho urwego ndavuga babyita Assemblée des États Parties, ni ukuvuga wenda inama rusange y'ibihugu bigize urwo rukiko iterana buri mwaka. Haba n'izindi nzego ziri hasi y'iyo nama rusange, nazo ziba zirimo abahagarariye ibihugu byose bigize urukiko. Ntabwo rero nemeranya n'abantu bavuga ku rukiko ngo rwabaye igikoresho cya bamwe ku bandi. Njye si uko mbibona, bitavuze ko nta makosa yaba, amakosa yaba kandi yarabaye.
n'ubu ngubu hari ibivugwa mu rukiko mujye mwumva amakuru, ariko ibyo ntabwo nkeka ko bivuga ku rukiko rwabaye igikoresho. Gusa nkeka ko ibihugu bya Afurika byagize uruhare rukomeye mu kugira ngo urukiko rujyeho nk'uko ubizi, igihe basabaga ibihugu 60 kugira ngo urukiko rushobore gutangira gukora. Mu by'ukuri byinshi muri ibyo bihugu byari ibihugu bya Afurika, ndetse na n'ubu umugabane Afurika niwo ufite ibihugu byinshi mu bigize ruriya rukiko. Impamvu ni nyinshi, ariko inyambere ni uko abanyafurika muri rusange bumvaga ko hakenewe ubutabera cyane cyane mu byaha byibasira inyokomuntu, byaha by'intambara, byaha bya jenoside. Ko rero urukiko rutakaje ibihugu 3 bya Afurika ntabwo ari ikintu gishimishije by'umuntu ari cyo yavuga. Naho ibindi bashobora kuba hari ibyo banegura ku mikorere y'urukiko, ariko bari bafite aho babivugira bikaba byakosorwa. Nanibutse ko ku nshuro ya mbere aho ari amasezerano y'urukiko urukiko yasubirwemo byabereye muri Afurika, muri Uganda, Kampala. Bivuga rero ko ntabwo nkeka ko ibyo kurega urukiko rwabera igikoresho, ntabwo nkeka ko ari byo. Ariko nka perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kunenga uru rukiko arushinja ubusumbane bushingiye ku gushinja cyane abanyafurika. Ibi byose nta shingiro bifite. Hari abakuru b'ibihugu benshi bakunze kugaragaza yuko rwibasira abanyafurika nk'aho ariho haba ibyaha gusa, kandi hari aho bibera mu zindi mpande z'isi ariko ntihagire ufatwa. Icyambere cyo kunenga urukiko ni ibintu bisanzwe, kandi nakubwiye ko impamvu zishobora kubaho zituma abantu bashobora kunenga urukiko. Ikindi, mu myaka ya mbere nk'uko nabikubwiye, yego ibihugu bya Afurika byarujemo ari byinshi, ariko nanone unarebye muri iyo myaka y'ibihumbi 2002 kugeza 2007-2008 muri Afurika niho havugwaga intambara nyinshi. Ibihugu nka Repubulika ya Central Africa, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hari ibihugu byinshi byo muri Afurika icyo gihe byavugwagamo ibibazo bikomeye, ubwicanyi bukomeye bwibasira abaturage basanzwe. Ku bigo muri myaka ya mbere nibyo kuko habanje kuba amaperereza mu bihugu bya Afurika, ariko muri myaka 20 ishize nk'uyu munsi dufatiye kuri uyu munsi, ubu se mu perezida umuntu ufungiye muri uru rukiko wahoze ari perezida akomoka muri Philippines, ntabwo akomoka muri Afurika. Amaperereza yageze ahantu henshi, mandadari zatanzwe kugeza no kuri perezida w'Uburusiya na minisitiri w'intebe wa Israeli. Nubwo ko imyaka uko yagiye yigira imbere, urukiko rukagenda rurushaho kubona ububasha bwo gukora amaperereza aho bibaye ngombwa. Ubona ko Afurika atari yonyine bakora amaperereza, ahubwo usanga n'ibindi bice by'isi byaragezweho. Ernest Sagaga wahoze ari umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu ha radio Agasaro Kaburaga. Ngiye gushimiye Veniste kandi nkwifuriza gukomeza kugira akazi keza.